Hobung meeting tayo si Jingka Pha pa pathen thang vai nam han lang virtual KBC virtual worship service ani kho 1st August 2021 Phat le 8 a.m. to 9 a.m. pan the dinga yum ta jewin pa pathen thang vai nam han lang ke man Bible chang khat hin siming katin chi kan sim chai ting le ki patna tauna mangdingin Reverend Thongkholun Touthang Finance Secretary ikawin he Psalm number za le group chun hitin sei na he wa chajun pakai thangwa un pakai nu nem chu alung set long lo ton sana jing a hi je pakai thil bol na sata ta koiham asai ngam ding koiham awa choi zo ke ding chu thu adi lama tanjing ho anun no mai ve phat sia thil di bol jing ho anun no mui pathen tu thing sim naw pathei bo pataw hen tuin Reverend Thongkholun Touthang Finance Secretary Phat patna taw na mangdingin ko taw he im namun chewa pathin gel da utin ke man taw na hin katin lo pi chunung pen e ngai lo ka hin nau kadam nau ka pau dei ta mai ka pathin no ni khopa ni khoi nei pi ta ke hana tu ni jeng jang pakai muntina hobumi athia mangjang itabang phat la hin ko min pakai hijang le Kuki Baptist Convention ka kiloi khom nau Sunday si le howin kai khom nam thei ta lo ja itabanga virtual worship service ka ne na ho sujam thei janga nei koi wa tuin ka jang ka phat ho nang ma jala mang thei ki na kam jalun ka ki pawin nang kan thangwa win hi pakai lung se tim nang in chu sei ding mang chain lang wai hom ding mang chain lang wa chai la sading mang chan lang angai ding ki ho zo se lung tim kwat nei han pi wa namilung se na na phat thei bo na wang bo na nei chan dim na kom ma khataw na hi kaphan ho apana achai ge ya na lung se na lagaw theng in nei umpi wa nei puiding menti za kai nang ma khu thenga hin pi athang wa pu ma jesu mina ka thu mo hi amen amen Phat patna taw na iman pi wa azam ta Reverend Thongkholun Touthang chunga pa thu sevin program tu ni program ding aban chain khat behin simhlang kate phat patna taw na chu inei tawin abana his wa choila sading Miss Nemneihoi Dimngel Kuki gospel artist ding a hi in zo teng chule tu jingka ki khopna wa thu saying speaker Reverend Dr. Paolen Haokip associate professor Manipur Theological College amane pathin thu thing say pong na speaker Phat hin la ding hintin aban chi speaker pa ki chai teng le Intercessory Prayer pum hope mi dang dinga tawna ti dam e je tawna Phat chu Reverend Dr. M Thongkhongam Haokip General Secretary amane hin la ding hintin zo teng chule vote of thanks ke pa tu sei na Miss Lhingboi Kipgen Women's Secretary mane hin la hintin hi cho chong ki chai teng la Phat khumkha na taw Reverend Onkho Haokip Director Development KBC ama heading a hi tuin aban chalhakin huitin tuin wa chaila setting in Miss Nemneihoi Dimngel Kuki gospel artist kawin he Miss Nenem umay mo I go me okay Phat ning kila thei tai cho thế nào toi Ama sa penin daw na pagkain sa patin ba trending in pagkain Phat natin la ching sang Cái này lúc nào thì đang nghe thật na sẽ chỉ có nghe
Ngồi lại và cái phát nó nằm hera among the keys and so among okay but not see don't know dòng lên con Paolen Miss Nemneihoi Dimngelin pathin ba chai langai ta ain sa pi ama chunga ki pa thu seuvin pathinin mabana hin khote hawazong ama ministry adinga hin mancha somjing dingin pathe bota hen tu hin speaker papa chahitain tu ni jingka khopkhom nawa speaker to say pathin thua e hilding over elam guiding uchu Reverend Dr. Paolen Haokip hin ama hi introduction ngai be selo mi tam ta in head jingdiu in head ta ding ta san aumin ama hi ministry lampanga jong experience sang ta ne Kolkata KWS kiti ha pastor Delhi KWS kiti ha jong assistant pastor kita hung panga chule academic circle ayong adi Sirampur academic circle ahi mi het khat ahi in tuhin KBC worker khat ahi nabana Manipur Theological College amahi deputation in Naumin apan munhi associate professor ahi in chule hijike use hilowin dean of postgraduate studies tichu BD hilowa BD para chunglang MTH le dimin kiti ho ichi asanglang course zo se hi ama mo po na hi tichu he dean of postgraduate studies ahi
Yun tuin ama pathin zana chang pumin Reverend Dr. Paolen ikaw tawin he. Ama kapenin ako kapien katang bain sila anin office lang mo po na may hawin ni speaker din nga indele sa jiben amo chunga jokat kipa na sangta kahen phongin chuteng la tu ni munchom choma che ho KBC Zuma service ang pongjaw si Yesu Krista min kazana chibay salam kahen bolove tulay kagel kalong tima khat tu ni sei do di kanomin ejito kilon chun sermon title hi sat na phat laya kilem na gal dot ding di kain kisemen sa pawai ga asayale vision of hope in difficult times eji sei do na ding ahin Bible text mun khat kain kideilanin eji chu Isaiah bung som gut chang khat le chang ni ahin eji amas sa penin anasim do masaw hiten thau do in salvatan aji chu nakova ahong thong tai pakai lo pi na chu nang ma chunga ahong thong tan ahi izenam etilavetan mutimin lei set hin kuntin mutim thang khal chu mitin chunga hong ki heding izong le pakai chu nang ma chunga hong ding do intin na chunga ama lo pi na chu kimodo ding ahize atu theng isim do naw atu nei panibon cha di win phathe ai bo taw han lang chom cha taw na khat anene wete pakai kahin sim do na thu hi agilin mihemte in pakai ahi na banga kahet thaywa ga ka so pi thene divin kay ma kahiin chule zu ma hong pang zo se kabon chawen nei holim piwin katia ai hu hing pau ka pakai jesu kristamina ka taw hi amen. It's like text to yung kakahin sim do hi Isaiah seizui mahelaw na tritro Isaiah akitiin amo seizui tehin an sudo hin Babylon na Israel te ahong kilewa hesi Judagum Jerusalem ahin pawacho hesi lekasun hi anikesun he Jerusalem akisun he so le scholar ho say dan in hesi poem ating nakasayin yoga he tading chun la poem he poet compose ki bolen akisayin so yung le hesi ipisi akisi ham tiale his laita hin kum som lugup tabang adia 538 to 522 kum som lagup tabang he juda a cheng mi ho dinga nasata lungneo na le ai lo la lungla na thasian na tampi ani ma he hichilaya cheng ho chu koi koi ham ti le mi chu atam thowe koi ham ti la khat na a le 587 in Nebuchadnezzar in Babylon gama hechi judate bitam ka chu ani pui mangan adal ha amo chengsi remnan ho chu kharahi in chuteng le izima ko na judami ahong kile ho jong chu apang kin awen so mun chom so mayong hen mi hechlai judamun ahong lo Jerusalem ahong cheng awen adi a northern kingdom kitel Israel ai lo Samaria pa na jong hung pang ai al amo hung se hi amo hin pathin ka hove Israel pathin Yahweh chu ka hove ati wang ba hi Babylon apan ahung kile Israel sa te chun amo ho chu apam pi lo wa he ibi bola pompi lo ham tile amo ho hi athing po hi aniti we ibi ja athing lo ham tile amo hin ho dang dang apan a jong til tampi practices so hi animan khom he for example kadana ina pa na hung kile ho jong kanai te sonda azau aman chau aho na wa chu ai lo le izima pa na hung kile ho jong chen Egyptian ho style chu aman cha kino chu ta ba Samaria apna hung kile ho jong chu he ta bang
aman sa ji wa amo ki ka ki het hian le ki tu lo no ane mai amo na sei wa hi ki ho jong pathin di ta ho ka hi ve ati wen ain la Babylon apa na hung ki le ho juda cha te chun amo ho hi adi boy ati hi za hi it's like ta hi a cheng ho ding a hi some kind of discouragement and frustration lungneo na le lungha na chu tampi ani mai hichi bong se chulwen amo lungha na chi piam til agamu chu mang tha ani mai the land was in ruin agamu chu chi ma ani mai akhatna ani na chu ibi problem ani nevam tiale the walls of Jerusalem and the temple were broken iti amo ho Jerusalem bang le ho in temple no su chip the su ki ani pe ani na atum na atel akian khompi ho gam nai ta aksian khompi ho so atungo wai khan sin an neo migu cha mi chamjong tampi ani mwe violence and robbery is in Babylon apana hung kile ho chon ho in sading ain phunawa ain sa pano chon mi tam tan anikit tho people anikit tho pi lo ji uchun amo ke ka hin ki het khial jong anamin lungla na frustration ka ti pen pa hong so anim ni za hi prophet so adi hagaya hin Zechariah hin chiong la to ka sei pa Isaiah try to Isaiah ho hin amo na so ta encourage ani bol si pi encourage ani bol vam til it's a difficult times ai I ho in vision ikoi ngai his vision chi ilung thima ikoi ngai itabang vision ham til new Jerusalem ka Zion khopi hichi chu lungmina ikoi angai an tina he tonin e ho hi Israel cha te ki hi hanlang ai la amuna chun ga ki cheng hi jong le amo to simi sing te nga le I ho to sei phading sei be ding sei ma thei tam pi amen for example amo jong agamu chu the land was in ruined yo chu amo agamu apoi na pa chu experience in a logi win amo tabang lunggel tabang chachun in a po ayana tu ni ai hon iga sei theu chile yo society vele yo jong igamu hi run hetin ka sei no men nailam cha jan ni khat vinila chun sangai chu isim so ke diu ka ta sanen iso pi hovin it is said CSO Kuki CSO to give up claims on Mount Kubru at the end mi bang kana jong gala pang na he tu hi izawa it is said ngam ilainat pi mai theu ai lawal imayong igelo mai theu alam mi bang khat ding society ngai lu gam la go ngai lu ho na sa ta ilung tim kinat pi amo jong hitabang agamu su manga su sena ani chu na ta an lai na piwa an tho gan theu tunin jong I hon amo kom chu ka phahi yang lam hitabang experience in ti chu ka sei do no ma he ani na amo jong chu a temple oil wall of Jerusalem to su chi ma ma tunin eo experience a chu hitabang sei the hem tia nailam chani ko ma ki panin yo Manipur sang ade in far areas so yong hi amuna eviction notification je ki mo he tu jong tribal colony I het ma bang wen eviction to ki zakire he so yong lam fela jong he ti chun rims muna e hawin ki sa ho jong su mang de ati won mon chom so ma yo temple ho jong ni su mang ding ho ma he ita bang chun game village la yong thu ki mon aku ti ale hita bang condition jong chu Israel ten ani to condition jong chu I ho jong itu na lai we itu we ti chu ka sei do no me atum na ka sei nom ke trele a chen khom pi o ke nai pi ho bin na sa ta khan se na le thil chom na ani nei bang chun I society yong ve ki lewan hita bang chu inei we ka ti no me example khana ka ala nom chele cha sat ki hal la thu ka sei no me aje chu cha sat ki hal la chu na sa ta khan se na ni me video clip ne khat ka ni mu en icha chun cha sat ki hal chun hita bang mi ho chun cylinder ho an adom do oven truck khara chun a hang lo oven hete chun agu oven a hin a hal ha a keu se hilin anei la gu jo su chu ani ki chompi tunin mun chom choma omon cha sa ki ngai lo oven igel kho oven a hin la amo ta bang experience align ding a khan thei ding chu I het pi lo mai theu a hin la a cheng ho chun a het de we tuni a ila wa cha sa mi ong ki khom am kha jong le ama chu ani dong le aven amain again thei na le alung hem na le agan the a san ho chu phat cha sei pi the hit bang
Israel ten ani to ho tu ne I hon tabang tu to ve ti chu I sei do no mo he aku tiale tu ni a he Israel ten it's agal do Jerusalem agal do jino I lawale they dream about the future it's agal do pauso itabang hamti iga sei do nom kino ama sa penen amo he nung vet kit lewan jib gama hin so ina ne chango so a he gan thai na sakta mo ko he abanin kum som li tabang gam tip gama ahong ko alele kino hichi sung ka jang hi boina sangta ane to he a hin la ka sei do nom chu hichi boina la gim na la gan thai na ato lai ta ven amo hin promised land khoi ju la bong noel don na kanan gam promised land chu amon agal do jingwin akinet piuve hope anayuve hichi hope nei puma so lampi a hen jon we amo chun tunin gan thai na pasana ki tho jong le kanan gamil hon ting wal le ti zo se chung patang tin khusung jong le nin tin lampi jong hung nom tan tin agam jong ale jong hung phai en tin ne le cha hol na yang hung nom en tin hichi muna se Jerusalem tha chu I tha sa di we hi ti he ai le hetabang juda ten dreams ane bolo chu koham ama sapen experience in nature experience in nei masapen chu Isaiah in Jerusalem boina le ai lawale new Genesis langa Sodom and Gomorrah boina chu anite ka nei amana sei chu Sodom le Gomorrah bang Jerusalem hi su mang angain iti chu su mang ding Jerusalem anite nei tun yo society azong hi amo to simto vet ka kit lewan ipi mo di hom yo yong hi tu lai ta hi Sodom le Gomorrah tabang hin khoma yong tampi ki ma he exact chu hi jong le ga gel to thei chu hi le tu lain pa le pa ki koi nu le nu ki koi ti thu yong I saving au me chom khat lain mun chom choma video viral khat hong chi chu hi le kang po pi langa nunga ageng ho le cycle langa nunga ageng ho he de chon deciding ham geng ageng in kinana au me ti ni muso ke we aki muso ke iti ota bang hi hoya ko ra ham ti hi na satan ka ngai to na hele kalung thima thil khan hong kilang ti ho hi thil copy mai la globalization ja hi it say ham thil pha hi ai lo thil si ho ong zo se ikila anom iman sa anom ayan la apalang kila loela asilang ho akila anom jin masang lain jong rendinon athusi manisay ni jina lai chon chuchan pulang ayong I geng ani umji da ne geng fight ki hoi ani umji he tu lai jong ometi chu izawen ne chu hoi hoya ko na hom itiale I ho la pa na hom po do he po ne niki cruise to sim ani vela wan cinema yong ome run baby run ke ti cinema khat akethoi niki cruise to sim jong le he movie ke wile wile isim nom wale the cross and the switch bet ki le khabu khanam ke ne it's a sima a movie si venale Mau street gang ki USA here ne mai 1950 to 1965 ki ka hisilaya gang ai ni ki cruise ya mayong asata ani panga ama na bolo chu drugs ne ding meat kinading ti oi ani bol jiwe ete bang thil phalo ta ta wasing na satan influence hong in India gam sunga yang hong min e society ge hong uma hin ako til Israel sa te in adia Isaiah in Sodom le Gomorrah he tabang ho he destroyed bol ngai te he chu destroyed ki bol te ngala Jerusalem chu new Jerusalem tha hong hi ding hi ati bang yo jong hi society hi igal do diwa ka de chu new Jerusalem he new Jerusalem chu yo Jerusalem amun Israel muna Jerusalem ku ti pa ho he pon he new Jerusalem metaphorically speaking mun Jerusalem mun itabang ham he pathin namun chu ati na he he yon gal do jingdu angai na he hitabang society wa thil phalo thil si ho su mangdeng Jerusalem tha new Jerusalem chu te bang ham te le khupi tha hong ki tung do deng chiang le aje bung chang som ni le gulum che vena le he khupi tha a chu midi ho mi phab ho ai la wa milung neng ho ai la ta san ki che ta nei ho ai la chum cham na le lung mon na nei ho cheng ding a hi ve hi chu New Jerusalem atin he
ya Isaiah and as sut na yang surveillance bung ni chang ni apa chang li lam su venale pathin in adei pen pathin lungtup che hiale hichi new city established building hichi a chu chamnala lungmon na omding chamnala lungnom na ombo se chuila mi tam ta ho hen hichi chamnala lungmon to ahungjil ding hungowa hichi khopi sunga chu chamnala lungmon na ahungjil ding wa hi tuni ni society ki velvet kilawan min hin vetting wala yo hi chamnala lungmon na gazil na thei ahedam ai lo le ho ko na mi tam ta thilsilama achi sang ju dem ti pa he iga ngai to dio kadai se so Isaiah enter it's New Jerusalem ya agal dot jing amon pi al Israel ten amon pi alung thim wa agal dot amon pi New Jerusalem hi itabangam tel Isaiah surveillance chapter 62 1 to 2 6 to 1 to 3 sungai patachakim salvation for all the nations panoi zo se hu hingna anai dingo vanoi ai hu hingna omding it's like munach ipiham itikinala 60 19 to 20 vanale no need for sun soon ni sawa yong ngai lo zan sawa yong ngai lo izenam til God himself will give eternal life patin amata chun ton so na meiwa cha api de we bung som lege som ni lakhat chu vekin man there will be no violence ito bang kinakidong na jang umlauding ani na chu 65 16 na chu corruption jang umlauding 65 19 na chu piam tul soro sa set na jang umlauding chol 65 20 chu venale dammo na jang umtalauding thi na jang umtalauding ati chu New Jerusalem he New Jerusalem anti te ngale hita bang khupi tha ang kisa doding khupi tha chu hita bang umna chu kisa ye tu a New Jerusalem vangam thu isei wale thi nunga ahel vi thi zo te ngo wale mun chu am khana echi painful experience so nalo tin ilajibin hi chiong sa hinai a hen la is like New Jerusalem ati thi zo wa lai mun khal khalai poi idam sungo wa jong hitabang chamnale lungmon na end to violence end to corruption end to sorrow end to diseases and then namun chu New Jerusalem hi yo dinga akutia le tunia nang lakayin tunia ichi Isaiah gal dot ding kinap na naip magal dot ding iti pau hi ihon iti kila dewam point hum damang kan say don omene what should be New Jerusalem for us yo dinga ipem New Jerusalem chu akat na e bol ko dai we must become the blessings for others khat dinga mi phachom khat hi ngai ai lo le kinep na nei lo ho chu kinep na pi ngai na he ipi wala chu ngai ham tiale ichi chu ilung tu mo wa hi ngai ipi siam tele pathinin aman ako to ata san cha than chom te chu midang a hello ho dinga amoi blessing a hi ngai we light to the nation amoi meiwa apanongai ti pathin lung tu mai ya ji pathin lung tup chu I ho in ilung thim wa ke ma jong Christian khat pathin ho khat pathin di ta ka ho ji chun hichi New Jerusalem ke ya dinga su ka bol thin mi dinga til pa bola ka pan te te nga le hichi New Jerusalem chu a part of builder ka hong pan ai ti khat chu ikila the we isinam tile pathin lung lam khat pathin lung lei khat bol dinga ikingai to a ilung thim lei tha pi te nga la acham lawa mi sa ai ke pa he isinam li hichi bol nom na chun kinep na chun thanop na ap itabang thanop nam np dam tile to rejoice in our salvation pathina ipien tha no Krista I na pau ikilet sa pi ithanop pi dio he tunin kingai to oiten tiong Christian kin nang yang Christian na I Christian hi nawa ipathin na to nawa ikipa nawa til phai bol nawa ithau nom na atam zo ki umlong mai thei ai ki mai thei ai la hichi thil pha I bol nom te nga la chun ilung thimai ki pa na hom ding ai chuyong la ipien tha na yong ilung lai ding ipien tha pathin he na jong ilung mong ding ani na chi tabang ki dam tele society yong hong ki ngai lun tin in nation dong hong ki ngai lun tin hesiteng la chun I hos ida cham lo min sei yang la tunin igam ding in tao te society ding in tao te officials ding in tao te
tikal khal ngai poi automatically na lunglu nin na tha nom mentin na chang se ana taw pan de tai fasting prayer ne te tikal khal ngai da poi tuin ha win ki su to tin taw khal ngai poi jingka na tho se le na tha nom ding taw na man jing jing de kai he si chu akhat na yon New Jerusalem dream evolving ka hindi sana. Let us be a blessings for others. Khat dinga mis pachum khat. Ihi ting wal hi chu iho dinga New Jerusalem hi. Ani na ka say nom choila. Building new society. Society, you know, taas siyam pating. Isinam tile pathin lung dayle lung tup pen chu epiham tile. New society siyam din. New society ti chu hi ale anzo a Jerusalem Kuki mun sukcima ruinam ho pa chu rebuilding kiti pa chu ang kita same thing hisu atha tire his new society tine his new society same phatna ke ang kapan no me iti tenga le ilung te mai thanop na om ding his thanop na chun society sunga culture jo seong hin ngai lu tin accept hin bolen tin tua I hodi chen khom piu Manipur a hi henge tribe tam pium jong la lang pia thum hi ve mai le ho hi vin a chiang len na isopina ga ho vin I ho hi vin ga et bol bel te pangal ho hi to hi ho hin mi mo ki mo ve da he pon he pathen lung lama ichiwa pathen lung lam chu yon su bul ding itiwa le I chen khom piu I lung si na ngai mai le ho yong lung si na ngai isopina ga ho jong si pangal ho jong dong si ngai mi phan mo ta khat jong su ilung si na le ei that ding pa yang chu ama chu hung ki le he kina ei lung se the mi theng pol thu sim chu ve la wan aman Christian ho persecute bolding a chi ai la pathin ama an le mat kina Christian ho dinga na tampi a hen to do ki he chu ngai to la tu ni yo jong lung se nai pi pot pot la wan yo abul abal hello helin Facebook tunga thu mo se vin mi ki chu lo hang ji ngai to la di mai thai di lo mai thai yo mi phini the mo na la defense tempo tu chi kana ge se glass ina ki sa che ngo chun mi so nga she lo de yo jong he chi defending mechanism in a lo wa idin zo lo de wa mi yong phin lo de ka ti is in Christian kan hi na wa he society sim pau ti society ngai lu ti le he chi midang cultural values also see on respect pia ingai lu na ilung setting automatically pathini jong hin ho pin tin is in New Jerusalem igam sunguwa New Jerusalem sim the we is that you hin idea yong hi mun som ang la mo hi pa yo hin alin ho bo se hin a them ho bo se an idea pi the han pi ti we a hi po ne mi jo se hin chi na le hen anai su okay ju kham pa yong su to pilang ki ho pi le chun chi na tam pi an se to de ngai ai la wala a kho ta kat nangin hitlal bang ana se mi khana mi no ham jang phat san ki ho pi chun chi na tam pi na hen pi ding he ji chun mi mo no se lo ding amo to hin ye ti le chi na hen ho hi kila khom ding ham ti se ngai ne ton ken ge yong ka se jing in Bill Gates in say chu bi ham tele mi tha si ho yong he ken na sa ta khaman cha de so ajin na mi tha si ho hen thil ha sa hi to ding om tenga la amo chi pi ale bailam ta en atha si ju chu to nom pon bailam ta na hin ho to ji vin ha sa na ho thil ha sa to di ka ne ting mi tha si ho ka pi ati banga he koi ma cha khan tum in e lo de we class ka poi caste ka poi religion ka poi hi chun society atha in sim phat di we jong le society sim phat ninga chun I think we have to engage in dialogue ki ti atho atho pi me ke lo tenga le he misunderstanding ai le prejudice ji he mi khat bong chu hem khat an se ya la chun ken general la conclusion kala sanga ada cha ek ho pia dialogue nei kho mal a reason a purpose he ta bang ho yong he sim phat na dinga he ho pathin lunglam pa chu idal teng wale he chi New Jerusalem New Society chu hungum dinga he chun ho New Jerusalem in simpi ding we athum na ka senom chale mission toward the future ipam mission away to ai in to no tampi o me department som na to we Christian te he som mai to we ai la pathin in adai pen chale to end violence to end corruption to end diseases and hatred
cái mùa đan cái sẽ khiến là vào cái mùa đan in society và yung kit hà nào yung kit mặt nào yung kit hiện nào hi anh liền pe ni hoi làm MLA election part ông hi zin mà sang ác là iki boy nào làm som ai là cái mùa đan yung kit hà hiện nào hi election part là kit hà cái mặt nào kit hiện là trong ông tan aku tiada hita bang society emission over iho New Jerusalem is sana divai justice thu hi adia tana adia chipi hungai ding ai hian tu light mi tampin ai lo la hol ha cho imo ngo hol cho mo ngo de po ne role in a so ke ne secular la mo jong role anai politicians on role anai ai la economists on role anai bureaucrats on role i role plus ikechip teng wa la chun it's in new society will evolve the way it's in me mo say na mo dam de lo ke zo ipi ka bol them ka society phat chom na ipi ka bol them ti pa hi I ha ge de way atai na last it's in New Jerusalem it's a metaphorical kahin mancha kahin jara chun individual can say no individuals missions individual mission kan ti tengal ani velawan in sunga hi ki pat ta khong po do ala kana to chu lo lengai in sunga hi lunghang ta ai la wala ka cha te chunga ka lunghang nam ka ji chunga ka lunghang nam I phem ka ja khong po do ala office ayong na ka to thai lo he ka to se na yong chu ga sai thai lo therefore individual mission thought to be here to individual mission na sai thai tam pi man jong le alang pya kan se do nom choi le family ho nu mi nu la mi pa te ho he alang pe ai mi lu pa mi pa te ho he mi pa te ho chun exam ka ji nu hi pa phun da han lang chun thip san ki to han lang ki bol han ji chu adu su sa mi nu jong ka ji pa hen ai ki to bi han lang ala ka ji pa jong tham khat be ai hu han lang ai ki to hitias expectations mon chom in ai so ke ai la New Jerusalem sa ding a chu numai umlo pasal dong to te to khoma etia chu contribute bol khom teng ala chun New Jerusalem chu hungum te in sunga jong tula en I honi het khelo he ai ta bu hon me hon van shop ke ti numai bo si adan in ingai to vet ai la wa gari to til bo pasal hi chu hi lo he I to te contribute bol te na chu bol khom ji te do na family ka chu numai adang umpi lo ajinu chu da ta le numai nu ajinu chu buon lo wane lo ne la kono hon pidita kona ne deta he thai lo therefore it's equal participation here apoy mo he akale nu te ho jang hen isa te ho he I bot la lo mi tam pi me kham na the ke chim lo ya men ai wa I taw wanga ke siam phalo lo ya men ai la wala ilung dei banga chi lo mi tam pi me a hin la dunia sai do no mo chole it's New Jerusalem ikal so na wine it's hope now sakat it's hope now sakat pa so an nei lewan I lo ten de we ji nam ti le Bible hin tam ta imo an joting like cái na IJI 60 wai na thu ani phone masat chu Jesus Christa lupung li chang som ni la khana it's Nazareth manifestation iti wa chu hungui longai da bang agui lon ding ja chu tu na he ta bang hoi I se we no mai kha jong chu ke bang cha yong kan ai the poi kum he ja ka ke cheng tai cha kan ai the lung neu na di am po nai a je chu no mai tam ti mi han cha kan an ne ya ke su lo jin cha yong ani nei da la ti yong mi da ki lo he he je chun til lo se he pathian apan te nga la chun a ki se na lo pen a ki bo na lo pen chu chi a he he en tu ni in chanei lo ho jong hope in nei dingo malama hi thil phapon na dinga ekal son ding wong be ega sei do no mo chang le in sunga yam tia cha te ho ki su lo sim phat thelo tampi ma jong amo jong ni ko kale ong ki sim phat hi ti tu ni ki sei do no men hope kwai jing ke ding an jon kan sei ma phongin igamum apoi tai a he lawal I hope bung apoi tai individually apoi tai ai la Israel cha te ong so hita banga san boy we ai la aboy na u chamon ka boy ta vetin a thim po ne amon na satain aboy na abang chun ni ko khalle it's New Jerusalem hong ding he cham na lung mon na lam chu ka zu no wa kom de heti hi amo na sata ani gal do jing wa hi is in tunin jong I hon jong it is saying
ha sat na la gan theina inei lai tawin hi hope of vision pa chu nei jingoi te ha sat na phat la ya kinep na igal da jingo hi in de sau he Isaiah bung som gup lakhat chang khat chu ani velewan hi chi chu ki sei hi New Testament a goilung nas kan sim do ding che hi chi chuin Isaiah them gao lekhabu ape vek jisu he chuin aman lekhabu chu aphong na hi le hit tia ke sunlai amudo na hi pakai thagao chu kachunga a ome je nam etile aman ke ma hi vai che ho za ki pa na thupa hil hang dinga ei tu na hi so chang ho za la tha do na thu samle ding le mit cho ho khumu sa dinga akigo chepte ho tha do dinga pakai la thei kum hil hang dinga ei hin sol a hi kitilai su atin 21 chu simala chu in azawa hichi pathin le khabu thu hi tu ni hin nanasungwa agui long tai prophecy ani ki phong mas ho se chu Isaiah ani phong masa chu Jesu Christa khanga ahungoi long tai ahutial itu sei ho hi kinep na pa hi a nge ti pa hi namdat na kapi no me ikinep nau hi ni ko khat le imu te ding wo hi kinep na nei pumin say ding ham kinep na nei pumin malam hin kho hi an chi jing wi te boina ki bang poi ke poina nang boina ala mun som gam boina ki bang lo ding hi a hen la tu ne ka sei ma banga Jerusalem tha kati pa he hele mun chom be se lo hon jong Jerusalem tha ikisem the yo hi hichi mun ho Isaiah vision a end of violence a end of corruption hita bang ho mun su New Jerusalem hi cha sat e boy no cha sa na lung hem te ho jong lung hem hi win ji chu pathin na sei chla koi hi le koi hi le ka hi nga tau sa til ka bol pi te akete kinin abana chu vet kinala chu apakai su e hol ma pan te koi ham ei do ting wa ti henge hichi a fulfillment chu Phat and la mai the hi in la kinem ta igal da chingwa pathian chu ita senawa thil pha chu ibol chingwa hichi ken anzu a point li ken sei point li ho cheng se chu yon ilung tu bai koi wale ni ho khale New Jerusalem chu igam singu inam singu I society in singuwa hong dinga hi ti tu ne akan sei do hi hanlang me mi na ka sei khil ka sei wala male pathin mi pi hon ne ngai da mo lang isei do pathin thu athu nei pani bo cha diwin pathei bo pi taw han akipa Amen. Hey. Gipaume, Reverend Dr. Paolen Haokip, itabang namsunga patlona di lona, itabang ho hinso saltele po theding itabang prophetic message or prophetic voice itu tu lai tai ngai chat tau message sermon ein polut piwa nachunga ke pathu sevin ama jalen pathen thangba win he ma jang pathenin ma ba na jong hitabang Isaiah thiam gau tabang Amos thiam gau tabanga namsunga di lo na ho thil di lo ho sin tabanga social thelin hold o theding le itabanga posal theding minister khada hiding jong pathenin pathe bo aman cha som jing ding jong itaw naw hi tu hin intercessory prayer ji hope zaw hi lawale midang dinga midang taw pi na Phat hi program dung zu ya Reverend Dr. M Thong se ho General Secretary pu hi in ahin la bang serum ta en sahibunga ejen thibui na kina azawin amma he pangthei lo ding din mun om ta in ji chun ama pangthei hi zong le ama khela pangthei hi che Phat mun hin lo pi ding win Reverend Ginneo Center Church Langol pastor pu ama nup na hin ni pi win hi chun tuin hi intercessory prayer ni ding in Reverend Ginneo Center Church Langol pastor pu ko bin he Om na hi net ahoy be se point ehem tia tauna iman layowa ahong kisu mo kha le mo pun nei ho in aban in zapi le ben timna kan nei masan he
yum na mun cheu ba tàu pi ding a lo mai dei sa ho lung thêm chen gel da in pathen kom nai ten ke ma ogingin ken tàu na hin yang kate pathen kom ma tàu te lo pi tung nung hingjing ka pau theng pathen ne lung sit na ne ngai lut na ho he akidangin ka chen now nei se na hin na langin tin nei banga kisu khoma nang ma ho khom na thei hi jong le nei phathe bu now wangin tu nin jong zoom apps mang cha in nang ma khau khom jing thena lai wen na men ka thang ba ben he epa gen thena ha san na to mi tam ta au men tu ni jing in jong kap da ma wa hin kumang in sung kha pi ho men lam chom ma nang ma na phathe bu na amo pu na ato na ho ke se mo a na ni khu theng ni hi jong la dei banga nang ma ho na phat be thelo wa boy jong men ten tu ni kho hin ka ngai cha tam ta au men hi jing jong le ka pau hing jing pathen dei banga na ko ma thum khom the taw khom the na phak kamang the bo ben het banga gala pa na hi o ka ki za to wa na kom ka nai khom mo hin lung se te en na cha te ho kalung thim ka lung ka ngai cha te ho nang ma nei het pe di na kom ka taw ben he tu ni kho a e dal ha mun cho ma hin na te ho jong ho bung ho jong thiwi na ki se mo in so kap na ma wa hin kum mi phan o min amo jong ka gyal no ben he e pa min pha the ding in sai bunga a hen chong le tui bunga a hen ka so pe te ho thin man na to te ho in sung pa kai la ga ben velin la in sum te ho lo mo na pe in lang e da te ho jong ki tup ke cha lo nam sa te ho sa do am thin ding in na ko ma ka taw ben hi ingjing ka pau thing pathen nei pha the bu na ka chen naw gam sung a hin nam chom pau chom society chom cheng khom ka hi ben kala hin hepa kiza tu mo na kinui sin ho a helowa kimit thim no ho eng sit tam ta om jingin nama nam khana nei se mo hin ke ho jang khabi kum kom ne ka chen khom pe ho mu nim le bat sinen ka jewin ka pau hing jing pathe nang man mo pu lam ka nei tun pi alama mo pu nei lam ka te ho zo se jong nang man phathe bo in lang mi pi te ho jong thong ngai na to so na ka nei jing theu ba nang man na tun ho te ho zo sin jong nang ma ging le za kuma nang ma na tun na amo po na ho wa patake cha lam ka ya amo po na pan la jing the dingin nang ma pi hoi na ngai cha na ka taw be na hi ka chen khom pi ho to jong lung mo nga ki ngai lo ka chen khom jing the na de ben e pa nang ma hung vai hom ding na ko ka taw be na hi ka gam sungu wa nang ma thu nei vai ho ma na tun te ho zo sin ki ta vai ho mo wa e pa mi pi te ho ding gam sunga ding gel na pon na nei poma patake cha ba hom the ding in nang ma pan pin nga chna ko ma ka taw bin hi hingjing ka pau thing pathen pa tuni ni khoi hin nang ma ho ko ma tin gun kane na o ba hin mo pun nei lam kai ho jong de banga pang thelo tam ta au min nang ma ka ho khom na kiloi khom na convention sung ji nga jong mo poding e ba hom dio nang ma nei tun pe ka lam kai ho jong pa nang ma lunggel thim na pe jing over nangan sin ho a pangzo jing theya convention patake cha elam kai zo jing thine de win jong nang ma pan pinale na phathe bo na ngai chana ko ma khataw bi hi tuni jing kai na la cha pu na mang cha in nang ma thuwa konin tir khon ai nei win e pa tir khon na thu te ho konin jong ke ho adingin lungthim lunggel tam ta nang ma holin pin ka chang win min ka thang ba bi hi he cha ko na ka dei sa o hi e pa amit ke min na cha te ho zo sin le sit ka chen naw he de kip la na he ka de zo siu chang the ka hi poi ti ka gya do jing over gen the na hen lang ha sa na hen lang ka de sa lo thil tam ta jong le hi cho zo si ga la he pa nang ma phat the bu na chang the ka hi ti sumin lo he la nang ma in nei piu hai na hu ka nei la chano wa hi nang a dinga ding det jinga kidam na nei poma nang ma de sa ipi ham ti ka gya jing over nang ma nei phat the bu naw nang ma nei koi naw ka hi na ko naw chi a hi dat ta le ta pang jinga nang ma simil lo ka pan jong jing thine de ben nang man ka bon cha be ne holon pi de ko ka ta be ne hi
chu zon nang man nam khana nei sem na over hin khawe kum le mi te mu se ka chang jiwin ki ho dinga ke pal tam ta nom ji in pa ke Manipur Legislative Assembly election pha jong hin hitabong pha la hin kanam sung wen ki to mo na ki thang thim na ki mit thim na ho nang ma lung hana ka bodna atam nom ji in lung se ta in nang man ma nei pu ben lang nang ma dei lo te ho bo do lo hela nang ma nei phu do pi government ke ba khom na dan zui pu ma nang ma ging le nang ma zap ma nang ma cha hi na ka su lang zo the over pa on kala thina ding wen nang ma nei pan pe di wana pa ma ka taw bin hi lung se thim hingjing ka paw thing pathin tuni jing ka hin mitam ta pa ki pathano ma hoina nang ma ho khom thelo tam ta omen hitawang zoom apps mangcha virtual worship service ka bona pangjo lo mitam ta omen a he den dam mon nei a omen lamchom ta sa dam mon nei cho jong la hospital lo win na ki jana mitam ta omen ten tuni ne khoi amin che phajo hi jong leben lo win muna ki jan te ho lung se ta nang man phaga bin bilin lang Doctor Honor so lung sin na chanova akizan na nang man phathena buwa in muna damlo kizan te ho zo si jong pa kai laga na bela akizan na phathena buwa damna ne thewa phar khating le kapaka nang ma dam ka hita na min lo pi phong do a testimony experience hoi ta phong do thena na lo pi no salang theding in amo zo si ding in dam na nga chana ko ma khataw bin hi lo pi chung no hingjing ka paw thing pathin na cha te ho nang man ma ne pui jing jing oben lang pa tu hin na hoin thengmun na kiso khomin nang ma ho khom the hi jong leveng pa na hi si lan sunga hi hetebong zoom maps mangcha thanom ta gun chu tanang ma ka ho khom jing thewa cha ko na hi nang ma pui hoina ka chan jing jing wa na phathe bo na ka chan khom the wa chu jong la kama kho wa hi phat shot ta lo wa hoin thengmun na kiso khom thanom ta nang ma ho khom the ding in gam sunga nang ma hung wa khomil na cha ta ma nei pui di na kama ka taw bi hi kadai sau tam ta omin pa ka thum thin la te ho nang ma nei het pi win lang na cha te ho dinga ka ngai cha te ho nang ma nei het pi jing jing over nei lang kai ma nei pi over phathe nei boding oven chan chan nei pi hu na chunga na ko ma ke pa thu sei po ma ka pa kai o jesu christa min na ko ma ka ta we hi amen. Intercessory prayer Phat mun in lopi wa Reverend Ginneo chunga ki pa thu sevin tu hi Phat china lang ahung hitain ki pa thu seina vote of thanks chi Miss Lhingboi Kipgen Women's Secretary amain Phat in lopi divin ko tawin he because la khat ba lai oh sorry koi tai la sading chu Nemneihoi nem okay yes asanu mama chana sorry tuin special number pathinwa chela sading in Miss Nemneihoi Dimngel ama che ko win he On the hill far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dead rushed and blessed. For a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The old rugged cross, I will ever be true. Each shame and reproach gladly
And he'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross to my trophies and lives I lay down. I will cling to your rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to your cross and exchange it someday for a crown. Amen. Kipaume Miss Nemneihoi Dimngel pachai langa ita insa fiwa ama chunga kipatu 7 amazan pathin thangba ne program hi print out program hi lozi hin kakino thim se suham ka hai mil khat ni to ana umzi in is ha bol khela chunga mi pizo se le adin Miss Neniam chunga yang ngai dam ka hin thu min he to hin word of thanks kipatu seina Miss Lhingboi Kipgen ko ta bin he. Hello. Zalin Tuzunka Zoom worship service Boinam Lehelin Paizangin Kisu Selin Ikimangsa Havin Hele Ehin Puiho overlay Lord in the AP we pow patin a masapen in Tangba and a leva so in AP he Punizing Ipan Ho program Kitup Sela in Tolpio Conduct a ball pio as a Ginneo Zungayong Kipatu Sangta Ipo Movin a Zung Sonin Patien to Gil Ta a Sapio as a Reverend Dr. Paolen Haokip Itabanga a part le any hoto kitu Hasan na part laya kinepna the two pi mangsa Patien to Akuna Gil Ta a til Hoseon Patien tu a hilo a SAPO using a speaker puchunga zonki pathu sang tai pongo bin he abanin patien wa chaina langai ta a SAPO nunga nenem isano iso pinu chunga yongki pathu seizolo pongo bin kipat na taw na iman piu yan lang midang dinga taw na phat hinla Pastor Tenny suting le kikhen na taw na hin mangding Pastor Pu Reverend Onkho suting le ita bangachu tuzingka midang dinga taw na phat programa minchung ozapuhung pangthe hi zong le Pastor ngamne winan khela kipat na taw na finance secretary puin Pastor ho thumin taw na in lamkai na ho zo sichunga yong ki pathui sevin tuzingka programa phat hong chang ho zo se heta banga mi pi kitil khom na dinga pathen nangan si naw le na bol thi na ho zo sew nan pe da over phat nan la naw zal hin program committee na chung se no ki pathu en ki pongin KBC ni macha pi ding ki nei pon pathenin na ministry u hen lang na in sungulan na hin ko wadam the na le pathe na lol hin na petaw hen ti chu idei sa o he mi pi ahong ki khom munchom choma ko na tu jingka mi zakhan na som thumbar zuma pathen ho khoma hong pang ho zo se chungayong ki pathu pakai minin I phongovin akit ki zong le thanom ta hong pang zom jing dingin pakai minin ikiti mo bin he ki pathu dolai sei theyo yan lang pathenin na bon sound na bo tawan ka ki pa Paume ki pathu sei Miss Lhingboi chungang ki pathu isei ki no bin he
tunia gi khop now KBC virtual worship service Phat khumkha na hong hitain tunia hong gi khomi pi chengzo se chung chewa avel velin ki pathu iseuvin pathenin hong gi khomi pi te ho chungzo se pathenin pavel vel pathe po hen lang aban ki teng jong le hong gi khop jing thein diu in tim na kine ki rovin he to in Phat khumkha na tau Reverend Onkho Haokip Director Development KBC aman Phat hen dale so yo meeting uk sa chai na hiding hai tai Pathen henga tauna anane lute taute lopi chung nong hingjing ka pathen nabang bo na kitang ta ka chan je bin tuni jing ka in hitselaya Zoom service ka bol ho na hin na thua ka kitilo ho ba ka ngai la ba ka sa do ho damsel cha ka chai the je ubin bang phal ham phak ke sabin namin lopi sang ta in ka hin thang ba bene he tuni ni khuwa mi pi hizat dinga thagau thua aina lam ka joba mi izat ham khat au mu be conduct a hi la sa hi chiong na thu sei a hi lam chum chuma pan mun lo ho a hin am ho zo si pan na zala na hin na thua hitia zo thagau an ka ne the zo a hin am ho zo se zalen jong ka ki pa bin namin lo pi ka thang ba bin ka ngai la ho apon changke thagawa ki su han na ka ne jing the na de bin akai khoma zo se ka bon cha bin phat thei nei bo ben lang chu jong le takai khom sungoba su khel bol khel nangma dei lo ka bol khaw le nei ngai da mo ba phat hoi phat pha kam ki tingu jong le hi cha nga hoi zo la phazo ki khop khom thei na de bin kom na mun che ba dam na nei pe bin ti a namin thang ba a ka ki kan ko no ba ezana chu e ho hing pu jesu christa mena na hinga ka ta bo he amen amen nabon wan ni khopa ni kho man no mo ano me ki pa me Dam selo Jia zong gari sungam na lai dia sang zao zao le ki tai ta le okay Selwyn tu jing ka attendance zu khat le this Sunday ke wala thanom tarong pango Nanti pabe se paule nanti ceka ngai non vale. Chị mà sẽ cái họ yêu sẽ he. Rồi không thì cần đâu là sao tôi đòn cho. Càng ra thì bye bye bỏ đầu chứ. refreshment hey Chú ngày yêu cho cái lo na chú. Cái chạy là chạy cái thằng lướt gì kì. Ra chú bị ta xem cái chú ngay mấy hi là viên ấp tông đang hít chiều thế. Thế là các cái nồi cho phải là. Thế nghe cái tao con mỗi bôi biển khỏi bể ai mũi No sam ke hotra ha. Bôi ba bôi tôi nó bảo tay mua nó phật đồng tâm nó hạt đều tâm. hạt đều đi và chỉ mình ya sai gì nè Lang lên thế tôi nó bảo bạn nào vậy cái papa không phải nào vậy cái linh sĩ này ba là cái đi lâu nhưng ai chỉ gheo gì không kita lulu đều hay hey bên bò chiều cái tàu phụ tu du thế này cái gì lệ cho một cái tàu thế